Kaying bishar bakirpang ha Bangladesh, kalapan ya kajing yarap lem jong kakenhun ki pulit jong kaperthai, ne Interpol bakan penmi ya kajing penpena, na kabenta bankem ya ka menteri rang badu barim ka Bangladesh, ka Sheikh Hasina ka belasyak penhya syuki, ha kabayadai bat kajing yap jong ki sepak ngut kino ya ki persyak, ha kapor kajing ya ki pajbak persyak ya ka hapok kari. Ka Hasina kala Pedri sya India, ha kasantarik unailar beladep, haringkat bat kineng yarap bajan jongka kentup ya ki menteri sarkar barim, kabla penkut no ya kajing sinsyar ka bakat san sdam jongka. Muhammad Yunus ubadai unong yo ya ka kusnam Nobel Peace, rashimti ya ka kam kum unong ilam bashpo jongka nekari, kathan syati ka deuba Asia ha ka pratarik unailar, bat hadin ulatau biang ya kaying bishar ka bashisin, la penyat ya ki jingtian bishar persyak ya kajing penken ya ki hok long briu man briu. Ha kapo jongka thamalak luit jongka ri persyak ya ka Pakistan, ha usnam kat khandai spa nyo powei. Ka sarkar balelam da Yunus kala kular bantian bishar ya ka Hasina, bat kala ong bakan pan ya kajing penpai no ya ka na India. Da ka bakhot ya ka parti Awami League, jongka Hasina kum ka kenhun le donbor, ka sarkar bashipo jongka Bangladesh ha ka singi sajan, kala ong bakan ailat ya ka sing jongka Sheikh Hasina bakan penlong ya ka jingelang, kabala temu ha ka singi ublei banwan. Ka Awami League ha ka dur ka bamenta ka de ka sing le donbor, don natsyu bakan ka sing kan penlong biang ya ki jingeki ha Bangladesh ulaong. Kaying bishar bakirpang ha Bangladesh, kalapan ya kajing yarap lem jong kakenhun ki pulit jong kaperthai, ne Interpol bakan penmi ya kajing penpena, na kabenta bankem ya ka menteri rang badu barim ka Bangladesh, ka Sheikh Hasina ka belasyak penhya syuki, ha kabayadai bat kajing yap jong ki sepak ngut kino ya ki persyak, ha kapor kajing ya ki pajbak persyak ya ka hapok kari. Ka Hasina